Bia Kamal ka Noor Online TV channel en wale banarwach ka kwi kwar en cha kwany ka UPA kwar en pai kwany General Stephen ki Lieutenant General Stephen Bayrol Nyang bana mandan en chalat ka kwi de bana jalin kel mi jirama jidit gorno jinbi nywa nasan ko ken bana rata me bana je chu kwen pinya gwa ko do badan cha non ka ja Lieutenant General Stephen Bayrol Nyang Jene Chairman ka Commander-in-Chief Dung SSPM Bona Dana Tetin ki SSPA Jen Chaja Kwany ala Chief of the United People Alliance Ramadana Kwanya Pagan Amum Ray Wicha ka Nairobi Gwada Dana Latke Tuman Peace Initiative tin Jen cha kwany Jaramandan and la Chief ka kuwar ndana ya kama kwanya pagana mum okech pagana mum okech jana kuwar en pai kwany ba ka UPA ki United People Alliance jana mat bon dangwan tin tere which South Sudan kula la bontin kone cha gagrare malka kuma South Sudan tin kumala wala dre which ka Nairobi ke Kenya ko do badande kan nyoko mulo kan marka ke je ke kuma South Sudan entem la jeno chete ka ral metod ba re kuma ka la gwada dan la keteman peace initiative tin ko tin kontin gor ke jen bon shal ke UPA wa gwai ken ketin kontin gor kuma ka la kuma kirma yadit kuma kirma yadit me je kana la gwasa me kana gor kan o de tuman peace initiative an lat ke de jammat ka male da ne cha lat ne karon kina dangra wi wal badagre wi ka kotum gwami mo chaje rejaka Canadian kontin te ka UPA ki group da na pai kwan chikan na mo chikan lok ki kan mat ka je kana shine gorno ba bona me ba nyoko mat je gwasmi en male dan e cha tare which ka Khartoum ke ka Sudan jalamni kene kuma South Sudan me lat ke tele ji South Sudan ko benefit ni jalamni ka kuja mo en male cha tanjen a dead end ke tele door mi be jaga jaba shop ka kuja mo chine lo ka do dan long ne je o en male dan cha tan shereng machar dan e kule tere mala kana kirma yadit che jago ba yen jere wiki juba alo cha jal mi yana kai ne mene je guj bereng ma char che meno gwa sa dien tel gwa mi che meno ten jere wiki juba karwada a chenga gwa mal ka tuman peace initiative kan ne men gul ka dobe dan chal ka ja ramadan en la le lat ka jen UPA pai kwan ke United People Alliance mo men cha Lieutenant General Boy men cha je kula kwan ten gwa sa me Jalado, the leader of South Sudan People Movement, SSPA, KSSPM, and Chief of Military Staff of the newly established opposition consortium, United People Alliance, Lieutenant General Stephen Boy Rolnyang has been promoted to the rank of General. Jen chaja kwanyan tamalo chaja promote Jen. Ana me mugi na me dobe dan mu kwanga je dobe dan cha malar jere wike Kenya anta mo ngoda kan kuma South Sudan kan bona chali UPA man cha Stephen Boy nyang cha kwantin ngoda kan karu de na ling ka jan mal go ken obu kuma South Sudan ke libe jaga jaba ta kamal duno ngoda te ka di wotot kwa le tumno congratulation kaman gwa sha kam Lieutenant General Stephen Boy nyang kan bondang wantin contingent dul ko bi kan mal bi kan jato kan kel ke kuma South Sudan pin kirma yadi kan Dr. Mo Chaten na me agenda na goren wode nywa ya kel and congratulations to Lieutenant General Stephen Boy nyang ko ci jarama dana chief of the United People Alliance ka military manana ci kan kwany ke bon dan la bonde ni man cha kwany an bonde ina mo man cha kwany ke group cha kwany chal ke UPA lokir ma yadi de ngoda menta matikan ka techi o tuwa jedi chika kum kenyi kana teji no ngum lat kana mega ja kan yan larne gwaye an ban yo je umro dian jele dan gorde nywa ya kel beta mal bye bye